jadi pitu garakan na sampajange, pitu to langi nola nabita, pitu to rupan na pakasiwa malaikat. Yana tu nak kada tau pandrita garakan na sampajange, sitongan na sampajan na malaikat. Yana tu ampai ya sange sampaja telu pana cocok, angka pa baca, angka paringerang, angka garakan. Iya ko baca mi bawa degaga paringerak degaga garakan maka dia tahu sikiri. Iya ko paringerak bawa degaga baca degaga garakan maka dia tapakoro. Iya ko garaka bawa degaga baca degaga paringerak maka dia garak badam. Kayak kalau tapake. Jadi na tunaka na nalapakan ngililla na sabak lapalang, na tokang ngiyati na sabak paringerang, na tatongang ilan roale na sabak pangkaukang. Jadi ya na sampajam mo, berarti kaya taluwe. Iya ko saliwan na yaro, tanya sampajam. Wadi jaji tapakoro, wadi jaji sikiri. Iya kong katau maka dia sampajaku cica cuku cica cenga na jaji, tanya tau mas sampajang itu tau tapakoro mi. Ya ko makalicua mi bata peta-peta degaga na baca tau garak badam itu makom itu yana tu ampai makadaki inna sholati wa nusuki angka inna sholati si tongat-tongan na sampajaku wa nusuki dan ibadahku lengi ibadah lengi sholat. Kemudian Nabi tak didampingi malaikat. Jadi yero ibawel lau Madinah na isuro mas sampaja don rakang selesai mas sampaja makutane Nabi tak onrongaga ya Jibril. Maka dia malaikat Jibril okonomatu malaikat dapura Muhammad. Dan disitulah didirikan Masjid Nabawi. Onronan Nabi tak rumah sampaja. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan ibawel loko Bukit Tursina atau yang disebut dengan Gunung Sinai. Isure mas sampaja don rakang makutane Nabi tamakada onrongage Jibril. Maka malaikat Jibril disinilah Nabi Musa menerima kitabnya dan disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Nah pateru ipalalangan na Nabi ta ipalepanyo ko Baitallah nih Bethlehem. Nah isuro mas sampaja don rakang. Selesai mas sampaja Nabi ta makutanay onrongage Jibril. Maka malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam lahir. Onron na jaji Nabi Isa. Jadi ya tu Nabi tak selesai di situ dibawalah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alena isuro mancajimang 20 nabi dan rasul menjadi makmum di belakangnya. Cik dibatau tuh Nabi Isa bawang. Pak dia itu nama Nabi Isa. Hanya diangkat ke langit. Nanti di akhir zaman akan turun bersama dengan Imam Mahdi. Kayaknya yanzilu Isa bin Maryam min mararitil bayda fi yaumil Jum'ah. Itu akan turun dari Manaratul Bayda pada hari Jumat dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Makanya komakadaki iya rome raja sampajang itarima cocok nih. Tapi ya komakadaki iya mananangka perintah sampaja pole manimame raja nabita kalirui. Apa mas sampaja memang ni nabita sebelum ipame raja. Kalepame mani mas sampaja, lepangyo ko Madinah, lepangyo ko Baitallahmi, lepangyo ko Bukit Tursina, mas sampaja ngiyo ko Masjidil Aqsa. Kemudian sinin na Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Maryam, mas sampaja manang. Jadi ya tu sampajange tanya pakasbiya baru, mapamulai nutus upang Allah Ta'ala ya sange nabi dan rasul, angka memang sampaja na sorong. Cuma mak dupa-dupa mi sampajanna. Angka sampaja tatto mi bawang mangilolori pong Allah Ta'ala de gagar rokokna. Ayan itu sampajana Nabi Isa, yaitu ampe karistenge makelo mi bawa materu de na rokok. Jadi angka to sampajang tuda mi bawang meringerang lori pong Allah Ta'ala rilalanna na tudanna nakasiwel lori ponge. Tapi Nabi ta suku tatongi rokok isujui na patudang magai pitu langit nonroi Nabi telete dan setiap langit pertama malaikat tato mima pamulai pancaji letu kama lino
tatto mi bawa mas kasiwi lauri pong Allah Ta'ala. Iya ko langit kedua rokok to si materu malaikat si rokok na denang kana tokong gang kakama lino to lima sikiri maringera lauri pong Allah Ta'ala makasiwiang. Di langit ketiga hanya sujud, jadi pitu garakan na sampajange, pitu to langi nola nabita, pitu to rupan na pakasiwiang malaikat. Yana tu nak kada tau pandrita garakan na sampajange sitongan na sampajan na malaikat. Yana tu ampai ya sangi sampaja telu pana cocok angka pa baca, angka paringerang, angka garakan. Iya ko baca mi bawa degaga paringerak degaga garakan maka dia tahu sikiri. Iya ko paringerak bawa degaga baca degaga garakan maka dia tapakkoro. Iya ko garaka bawa degaga baca degaga paringerak maka dia gerak badam. Kayak kalau tapake. Jadi na tunaka na nalapakan ililla na sabak lapalang, na tokang iyati na sabak paringerang, na tatongang ilan roale na sabak pangkaukang. Jadi ya na sampajam mo, berarti kaya taluewe. Iya ko saliwan na yaro, tanya sampajam. Wadi jaji tapakoro, wadi jaji sikiri. Iya kong katau maka dia sampajaku cica cuku cica cenga na jaji, tanya tau mas sampajang itu tau tapakoro mi. Ya ko makalicua mi bata peta-peta degaga na baca tau garak badami itu makom itu yana tu ampai makadaki inna sholati wa nusuki angka inna sholati si tongat-tongan na sampajaku wa nusuki dan ibadahku lengi ibadah lengi sholat si salah aja tapasi garus. Iya koto pura mas sampajang, tomonro mas sikiri-sikiri, itu ibadah, tanya sampajang. Apa iya sampajangi ibuka ina sabak kata dere, itu ina sabak dere selang. Yolona kata dere tanya sampajang. Makanya iya tunia wadingi pak bicarogi. Na sabak tanya sampajang. Imon rinna dere selang tanya to sampajang. Iya kong katau pura mak dere selang. Napa na sapuru rupana angka memang toh hadesana aja tak pasalai. Ya kong ka maka dari gagah hadesana tasurul lo boleh nanya bukar ni kita na. Pak angka tu tahu pak nasab bidah tidak ada dalilnya. Padahal dia kena baca. Iya kode nang kata runti akada bawa mi de pagada lele na runtu aja tak kada de gagah. Apa iya mereka maka dari gagah padahal dia kena baca. Saya punya kitab itu ensiklopedia hadis Nabi. An-Narratuna sabu hadisana nabita. Saya hatamkan itu sampai 3 kali. Mereka tahu Pak Makoko pendapat nami bawa nasi cocok. Iya na jamai tahu salamanang. Iya na magalang apa ngewa mako Kita disidrap temukan masalah seperti ini. Meraja wana tapi makurak baca. Tapi makometi pak, yan ang kataw cede pa di sangan na mangalam ang pangewatu. Yan ang kataw cede pa di sangan na makotiha. Yan ang kataw de na majokka, magala mapasalah. Magay nasaba makurapahang. Yan ang tunakada guru teko si di mimusang mapangewako. Apa yan na de na pada musang imosa ni salah. Iyo po kumigay musat tu de mo pasalah pak makadaong kami matau makoro. Iya mije itu nasalah ku iya mija may bahasa ya setuju iya na jamai teh salamanang aja na to mabela pak soli na bawas sampajange 5 rupa angka makka 5 na si lempu salingkana angka to nakabawing mariawa angka to maliwal lo bandre angka to kutujuna dodo cilina angka to si lempu bawa kupido cilina kika na meta pake madaka yang kamariase angka to mon riban recede okwe angka to mon ritanga angka to mariawa angka to malempu bawang pada padang ke hadesana maka dah tak hadesa pala suka apa tania hadesa asal maka dah wita nabita masampaja ngokiolo na kabai dia na pada ka 5 nama lempu bawang maka dia bunuh Umar masampaja ngasih bawa nabita Nabi menarik tangan kanannya sedikit agak ke kiri naletakkan di jantungnya dia nak kuyawa okimoro nataro makutane makunraya makadaya gaidi makunraya koto masampaja pada matoga rone ko kata dere yakka gali memendre makana bitade pasi lampu iko 5 musibah saleng kamu para apa isi kubo ku bandremu jadi itu makunraya ko kata dere makwami denali walayase yang kapu to rone masampaja makoy
sampai jama kunrai ini itu najamah. Makanya di arwane hadis pilih pakai aja na hadis kauli. Iya makun raya hadis kauli makan magi nangka. De nangka nak kata derek makon nabi tak untuk arwane he. Menre yase dan lelewe manase maka tak muka sikuna nabi tak wadi nola bembe palawangan nakalepakna anak bembe suju imakoto tak muka toh. Iya pi di makun raya nak rapa iha. Roko imakun raya mariawatui ulunna nautuna. Iya roanewe malampu ibawa lekana. Engkapo roane uruntu pa roko nadapi kecil-kecil namon rolimana. Dena roko itu makalicuami. Tabedaka nih. Harus dipahami betul Pak. Kemudian iya ronabita ketika melintasi langit pertama siruntu Nabi Adam menrek ko langit kedua siruntu isi bawa Nabi Isa si bawa Nabi Yahya menrek langit ketiga siruntu Nabi Idris menrek langit keempat siruntu Nabi Yusuf naik ke langit kelima siruntu Nabi Harun naik ke langit keenam siruntu Nabi Musa menrek ko langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim. Nah payasekna langi yang kecil di alam namanya Baitul Ma'mur onron na malaikat emat tawafa angka Baitullah koro si lempu bawah Ka'bah ke Mekah. Makanya orang yang tawaf di Mekah itu tembus ke Baitul Ma'mur, makanya doa di situ mustajabah. 70 sabu malaikat itu bergantian tawaf macamnya okoro dan itulah yang gantian turun ke bumi. Makanya itu ampai ko subuhi dua malaikat siruntuk, malaikat penjaga malam angka mopi, malaikat penjaga siang noni siruntuk dua kelompok malaikat. Makanya makadai Nabi salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Degaga sampaja Pak Bu dena saksikan malaikat. Kagak sampaja dena saksikan malaikat. Nasaksikan mana? Tapi magina kesampaja subuh dihususkan. Nasabak dua kelompok malaikat ketemu. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang persis ketemu di situ. Makanya doa di waktu subuh mustajabah. Yang kedua sedekah subuh itu luar biasa. Magai nasabak memang dua kelompok malaikat ketemu. Nah, maka itu sitonganna. Makanya itu sampai jas subuh merek jiko ternyata matapak jamai. Makanya maka di guru Profesor Dr. Hamka ia komeko mita salang ia komalapa itemullah. Kamana ko to sipulu salang tapi ya komeko mita tau matapa ya ko subi mulo masigi muruntuk tu pada gaya gana tau malapa isi bato masampai subuh de nah, iya. Jadi oke itu guru taham ka makada de to wisang makada ya meto ku italiti pa ay maraji-raji memang salat yang paling berat dilakukan kecuali orang yang beriman adalah salat subuh maraji memang nasabak menyamatin roy. Magi namanya matin roy karena di situ malaikat turun, dua sip malaikat ketemu. Jadi menyama papenak dingi. Nah, ia tu ampai Pak Bu nareko okui masigi etawe tappa cakkarudu ko tamay. Tappa me matin roh, macakke papenak dinah karena di dalam masjid itu energi malaikat itu ada. Iya kui saliwangi madari itu ampai ko kui balorondange cia matin ro matel tuele makan dak dena cakarudu tapi ya ko kui masigi napai si tangga jangus tase macarama tapacakado angkalalo tau Pak napai makara pakatobe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ai maka pajameman ni iya pada pesa di kumakari pakatobe barakallahu li walakum bil qur'anil ladzi moto ni itu si kontak ni mato jadi makanya beratnya itu karena itu malaikat